Inggih idedane sareng sami sadurung awit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Idedane sareng sami ringgalahipun niki titiang jaga ngaturang Satwa Bali sane mamurde Pandita Begawan Bagaspati ngeruruh Raden Naresoma. Wenten katuturan satwa Ide Sang Begawan Pandita Bagaspati makeber ring ambarane ngindang ring alase risedak ide makeber wenten ring dhuwur alas genah ide Sang Naresoma masusupan ring tengahing alas. Irike raris kacingga antuk ide Sang Begawan saking ambarane ide Sang Naresoma kairing antuk parkan idane adiri. Duaning asa punika mekayun-kayun raris ide apake ene satria ane ipiang teken icening sapunika ide mekayun-kayun raris nedun-nedunang pakebaridane. Sesampune kepanggihin ide Sang Naresoma kairing antuk parekane irike raris ide tedun ring margine nyeleg ide ring tengah margine. Kagiat ide Sang Naresoma raris matur ring parekane, Bapak, ada yaksa nyeleg di tengah jalane ngadang iraga ane jani jalang pauken tandingin ya. Sapunika ide Sang Naresoma ring parekane itogo. Sampune sapunika ide Sang Naresoma kairing antuk parekane raris ngeruruh ide Sang Begawan Pandita Bagaspati tur bangras ide ngomong, cai yaksa, apa tetujuan cai ini ngandang nyadang gelah di jalani ane jani tandangin gelah masyat. Sapunika ide Sang Naresoma raris ide Sang Begawan Bagaspati nganika, udah cening bagus sira para bidewane tur maning sira yayah renani dewane. Sapunika ide Sang Begawan nganika ring Sang Naresoma irike raris Sang Naresoma mesaur bangras adan gelah itu sing adelen Raden Naresoma nanging gelah tu sing gelah meme bapa mapan gelah ngumbara desa uling cenik. Ini ngasapunika Raden Naresoma sapunapi kayun kei dewa simpang meriki ke peseraman bapane paseraman table kencana. Papa ngelah piana adiri lu jegeg pesan yang dewa seneng pisan pianak bapane kapinangi dewa. Irike raris ide Sang Naresoma mesaur bangras, cai yaksa mareg awak cai ini tegah gede aeng cara pandita kena cai ini ane jani tangkepin gelah Naresoma. Sapunika Sang Naresoma mesaur duaning sapunika duka raris ide Sang Pandita permangkin ide ngerana sikep wawasa punika raris kagebeg ado ide Sang Naresoma karebut antuk parekane katumbak kejagur nanging ide nenten suwedangan akidi irike raris ide ngelawan saleng singse saleng cak-cak saleng tumbak irike raris sebat ide Sang Pandita raris makecos makeber raris kesau ide Sang Naresoma
miwah para kani togog raris ka keberang mereka ka pasraman table kencana sesampun rawuh rike raris ide sang narsoma miwah para kani togog kasuk serahang ring okan idani dia tirtawati udah cening dia tirtawati ane jani sebuah misi ban bapa aji ipiani dewane rakani dewani desang narasomu kairing ban parekani togong jani suk serahang bapa kapinang dewa melahang pesan yang cening ayahin belen ceningnya dini ane jani bapa lakar luas ke taman apang luwung kayun bapane man mereren ditu di taman yang cening inggih ide dani serang sami wantah asap punike pemargen cerita ide pandita Begawan Bagaspati ngeruruh Raden Naresoma pinap daging tetua satu peniki yening sampun jatuh karma saking ide Sang Hyang Widi ring dije ide dane melinggih utawi nongos pasti ke jaga matemu ide dane sarang sami yen wenten kirang langkung titiang nunas gengrene pengampur sedurung pamit jaga puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.